scripture silu man so koroskin tuwaja mimi nanay maliel bueng kawakawidia as a Christian that niya wiya so lang man okay back checking ko kelail mamia chay mimi nan wasan sarawi de patron school Bible school de patron marketing mission de amak checking kelep lamia since ukauti apakan mimi selere chay Ongya scripture siluwa mimi nani chay lesson kan te wiya pasanan sapul machay kairoyer yang parang ko na bata ima kendo cha pangpangan niya ko sa ito niya rang koras mikin saro masani chailen losompongi masanang god day and night okay malka kayo ko sa saya kapaypan irailakan makimpila tamat matawa masano ni pongonan ran imek chamaman kime chap bekar Pechestukak manokela taulul. Okay, chestukak manokela taulul. Megot mepit kuparang god. De masanan god. So scripture siluwa ye matu riyesak riyaw silisa kisulel baisak. Iban wata kacho. Matu riyesak riyaw silisa kisuwa masani. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kameleleme. Masana palilautin saulang chailasa. Kasampal challenge chama-chaman challenge chama-chaman. Chay kokolikong makano wiya yung child. Ye count Jesus sabol mamasan ma. Emasani, you shall love the Lord your God. Ketrapam bakong God. So kasambal ni tuana chay kasayame chay saulang. Kaunon wrong nana chay kapakapakan kaunon irong nana chay luwiwiyakan. Magchay pakongi sang nan achay mongyong sang nana chay solo ke matamataw papam kokon. O mind pill mata me koras me pit ke child ang kasalita child pa kong court arma ako saya heart me tuwa nong yung ako saya malial mind ako saya soul me kokoni papam so ma ako saya mas lala na ramasaman chape karong chan pakpaka court Chape karong champak pakakot karata imang kakila kayong kachil sa tame kokolik metoke aramasaman nito wanawiya kapagapagan kupurmaka pagtaw karakar nan mawiyad okay so ako saya tuan aramasaman audapani amalial kokona papam kel imakota karking kamunyoy champakongi tatong kitame kitong kita auda panaramaso nongyongo nongyong tuwa songkan makumpuli taraya chail chay kung kilante chay matawata pasandana na chay nongyong kauno irong pure heart, mong magalagan, kao na pilhirong dirty heart. Again, when I go to life, ikola Alexin tipso kay Walmart. Olan wire yaman pipicho mbang warais to sa. Pueki amante toke wara naman. Toke kay tek pil kumura vete Luis ante kamata pa liala. Toke amano amimi na waras to sa iyo nasiriko rajanga tajak kainene amanoa toke sa tame toke ki maine tamor maine lelikiteta iraina nan pinit ki panaramen pi ngayara ki kilang langay mas matawa aramas mesotra court lale sin me got mesotra yata to make sense yet look yes what kan ko kota
charas cho fist amandrat patiker pana manarame backer pana amo that's samba aime kasambal ki challenge chamachaman kokalikan kauno anda pokong ya pokong kenya mnongyongan pokong kenya marialen pachay mariale te changseli pakpaka udangan chepelo atapan chepelkan hamunangan pakpaka kenya hamunangan lang atrainang makta love God with atrainang chavas asa koras me chainang yada me got suat chavanda ipakpaka God steso pag makta pakpaka God inang yada me got suado ping chaban lebewi ping chaban ta chakaudi po mosto kasalita me pakong God po dame kajal kapoyata dame kajal worship ima kasalita dame chay pakong kay di isang wasawa kasaya. This is the greatest and first commandment, and the second is like it. You shall love your neighbor as you love yourself. Okay, so kacailan pakong may chikan ito na chay pakong ping chay. So dami isang song ko saya. Ikas kasaya may chay rapat ako sang revival. Kacay excited na revival. Kacay larapur pasang okay nanan chikoy na naray papakot. Okay more relax silly mass. Abdami ko saya scripture menia iran masan me ong ye katange tere pueng kang kakela kaya po may bilkola revival table kele yana same masano me yangke dilale okay ya kasambal kom yongoy angkedi okay angkedi nan masanang god angkedi Mweidohng masano katange ko moiti pueder wukidala amoy Mweidohng ay Mweidohng. Okay, terin me pulapul just go with the flow of excitement. Apan so me kapal lil rail arasalarmen likuryang God, question God. Amak chaban osa masano charo Mweidohng masano en rula cha Mour so jale bilbil wasak chal mimia so jale bilbil dame chay wiwiya chay bangas kasalayang God magchay pakongi bueki weweki tanga masana masani me bit limbakong God niya ta para ta matamataw para ta Mweidohng. Okay, yermen Mweidohng Satan man we chantanan matamataw Satan man we ayan ke masa kisinan ta Mweidohng kay den. Okay, kapkapadalong mak sininang suwat kananan tainang kay den. Japan men pure holy. You will love God. Kay dek tawas sa tiyaga panintinda ilimbakong kamoy iyasay kamoy at Mweidohng kauno sa tayarong memya limbak lale at chay wiwiyakan kauno yurong sa tayarong memya limbak lale kay di sango ako sayak chan and that this is the greatest commandment kakalik kayo kasampalma ame bilduwe chan ma kanut wiyayang menimbam Kajanut wiyayang aramasakan. Wanata pakong God nan malian, pakong God nan Mweidohng, nanatainang kan, kajanut wiyayang menimbatakan. Yeramen matamataw suwadaw menimbatakan, yeramen Mweidohng sapong menimbatakan, yeramen inang suwadaw menimbatakan. Po yung masani, mumanata give it to God, chailing kiyang menimbatakan. Menimbatal aramas karusia. Kaya aramas miyasa. Apa aramas korusia po kita kabugabugan God aramas korusia. So Korean scripture maging kamkamagdong niya yan chama-chaman me engage o ngay limbagong God yay maturi sa kwalo. Isa kwalo lil riya sa tuwa kasaya tuwan great commandment. Okay, commandment wedja pakatar. Amen. Commandment to it a kokalik kayo kasampal a commission ye pakatar armay pan ye lilimbakong God lilimbakong aramas a pakataro to it wasa koros mchay wala ya jangas kasaleta lilimbakong God lilimbakong aramas so niya chay pakatar niya chay kowe ni marangkao no chan chamachaman maturi sa kwalu
Emasani isak tuaw go. Monanda ko and all authority has been given to me in heaven and on earth. Mamurin count Jesus ayes atasang nasoso yer parong warong ko. Ako sa iya me manaman koros na lango samba ko yung nyoyer. Ime kareta kowi. Okay, so ekatarurail sang ni manaman me alitiyo. Makaratan sa mencapang keng kowi ni marang count Jesus. Chapan asame. Puya ki Jesus akat kachlala chel. Wasa koros chay kola manamanen Jesus anana tatok. Puya katar ki chel ni manaman me alitiyero. Okay? E alitiyo chaman atami perapangala manaman wat. Tepung wat. Account Jesus pola po yung kapretong kachel. Ariyan sa may ilaki kachel. Kapriyang kachel pungo. Emasani, go therefore, make disciples of all nations. Baptize them in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. Teach them to observe all things that I have commanded you. And I will be with you always, even to the end of the age. Okay? I scriptura. Magchay bosan dapewa. Scripture yawa. Matu riyesak riyaw, silisak isulel paisak, matu riyesak walu, isak walu lel riyesak. Mga kasukasuya, puwede manamanin kauna katkiyang kachal, imecheka kungko sa likalok, aramasandais makiyangok, may kang kalok. Welcome Jesus. Emasani manaman koros mire kowi. Okay? Karata chaka kowi, magcha ipsapal, magcha out kungen sarawi. Chabang kowi, pueki chabang kamelele, megi ang jeler manamanang kowi o batangi sa pulmamasan. Emasani chailen baptizi aramas o chailen baptizi aramas de marang kot sam, kochna kochungen sarawi o kawit kinerail ren kapaya ta songkan mega chen kawit kin kitailer o sa pulmayino masani eban yeyang kitail orain. So lang man, may sapal, o daw doon ngayon sarawi. Absudukin kapayata. Lang, masan ka action. Ito ka kwat lagi lang ay, ito ay mayor wat puksarawi, mga mayor wat puksaraw, mga, okay, kulay mong kainin, dedudu ape, mimsilitor name. May pansudur reach out aramas, online reach out, wasakoros. Okay, ayo, pongan ayo, di kola cha, Palm Beach, kola Palm Beach, kola Puiti, okay, ni mensang egoroto ton Palm Beach, kane child devotion, child kurlango, chay kapakap, okay, miyasin manakap mebiliam imiselimo, yang kola Palm Beach, okay, serong rail, nasanen court, ipsapal, kiyang rail more sojuk. So, niya chay wialar saulang, chama-chaman koyo, me kitawiyas cha, check-in sarawi. Apa child relationship epit kitailo court. Tamin daki check-in sarawi. Okay, song-songan nek pasang kaitek sarawi mapokong ko doon patak. Ansa magchaminan masa ng court. Ajay wasan patak wasa koros. Nansombir, Palm Beach, nanum child kan, nanum sarawi. Okay, nan wasan sakaw kan ma. Chay suko wan sakawap magchay ko wang kalok. Wasa koros chay pampatang masa ng god. Pokita kauno yeto tongki sapol mo kan may sapal po yan roro ko to aramasan wing god. Just chuya nan chiyang pren turlana na chay momotso apren yang komorla ren rong masa ng komor. Alam aman managap tana. Kids sa chukan pilpatangi kaya chay puko ka maurala-ramas. Well, magchaw yung wat-watak puksarawi song ka. Akacha pilsujo asam na Jesus ka maur kachala. Yang chapan bilmendaki kiyang ramas chikan masa ng kamor. Apuy kiya cha asam kacha osa urongatar yay chungoy itipan. Ilukurian Jesus sa kachalong awakitiyala. Kaya pwede maur kap. Ime pa na lota at sabang watak chama Jesus anasani kuwi uyata na chumbata chabil ngonki I charma wamparo strondato I charma apostolo strondato I charma teacher strondato e mila rechel uyalas achel DNA tagoch DNA kadodo
days ke child. Okay, child kapukitan fellowship on God. Child kapukitan ewang God. Karata makcha ewang God wholeheartedly. Masan memor metuecha maga action word. Masanen kokolik. Masanen bakatar. Utan chakan suchensin sanama makcha suchukapayata. Or emasani ke chailen pataki yung aramasakan. Songkan magchela soyer poreniang kapayata. I know gidi. I am with you always, even to the end of age. Magkarata solang man magkangkokon. Ay God. Yon fire rantriyo. And so what you low fire solar revival. Okay? Tami mininta yung kachal magchaba miminan masanong go tayo papaik. Anointing gadi magot mimi pulpo tayo ban sa ko sang. As jaban nakala pwede tell we the donkey kauno anointed us so we can serve him better. Okay, kauno kasarawila tell more kiyang tell ngayon sarawi pwede taylen kak kahlok. Klang miyang enan religion to aja ana ba uya ba imo mo yakan ma absutraw daw ngayon sarawi. Naglang tiyang sangan patak to aja machay ko siya ipsapal ko sili kalok terenaramas maganda. Mas siyang pukonan mo motso. I-religionan mo. Wiya chay pukonan mo motso ay sa chukak pituy kiwi. Masani go therefore and make disciple. Machon saraw koras kodor san saraw ni aywa san saraw yo Israel wiyala disciple. Aban sa char yani char ken Israel chunga yawi yat kauna bangkat to. Puyo ki korusia disciple takot disciple warakan Christ. Rape sa palaw daw doon ngayon saraw lesson kan porong ko irtanang poson rale ironak tami panut kang kakela kayong Israel ron buya pidoye way pilwiya ta disciple. Magkarata Mourin solang, it's all about multiplication. Wuwato aramas nan buing God. Patak sa pungyo, sang rin solang man. May bangko saya, kahit kachay po ko, wato, aramas nan buing God. Chay chuyang gedi. Tiren video ya tame, chaylen we kime. Asa me chaylip sapal, kauno ngenen God kat longer lala chayl. When kakela kayang child and buya tama kuprong got maker kin child. Okay, last and scripture medweja ikum pul moy nanay matamataw po yan koko we mawa te yan asa taiwan buya ye madu isa kuno madu isa kuno eva wata isa klema. And he said to them, go into all the world. Ismo kasaya Jesus Mahseno warang ko go into all the world. Inanan wana ngong kupa ren kapayata na pola parenale dengan sarawi. Ap mona pola epong kong railir taran buya. Go into all the world. Kun go in and sambaon sak. Preach the gospel to every creature. Bata kong koros. Okay? And that creature is chanda aramas so manche ka pata kong kitiya truko manpira. Cheka bata kanda every creature. Kapugapung kang koros chelen bata kong. You who believe and is baptized will be saved. Irailakan makamelele o baptized rapang kamorla. Okay? Lesson and baptized machagan wiyasanan. Puksarawin and sabon machay lesson kan we went baptized aramasa kolula aramaso wrong masa ng God and you believe and baptize so masan machay wawi kang kaitek aude da jamaliel apon kamelele oi wiya kakan kolula puma kolula melel akonong baptize. Okay, you who believe and is baptized will be saved. Relakan makamelele o baptize la rapamorla. But he who does not believe will be condemned. So anso me chagui kalkalok silir mas kanrong sipitela mendaki. Masano masani abang condemn. Takot condemn
ang yangan coach uang. Ang yangan coach uang karta kasampal momo child, sore child. Okay? Ong aramas mauwato masano. Mam yangan saraw mi milala cheche bangasawi. Menya masan makosan rengot. Okay, masojang en saraw ra cheche le parawi ales celestial bilibil. E ma po masan ang got. Kitran sotra litipti meduecha. Pin Jesus masani watchful. Be careful. Kitran kanaya mau. Librapa go seli. Tami song ko saya. Anda meman mesotra kamelele abang condemn. Meman mesotra kamelele abang condemn. Ang yangan got panuang. Ebang riyala po yaki yasuyikala. Okay? Ameman me bang kamelele o kolula. Kasalapana kolula o bang baptize. Abang Mour. And this sign will follow those who believe. In my name they will cast out demon. Okay, nimaran count Jesus, chay bang cause away chapel. And they will speak with new tongues. Chay bang lokaya toror. They will take up servants, and if they drink anything deadly, it will no means hurt them. Marabili mala poison estropang kawiraila. They will lay hands on the sick, and they will recover. Okay, rapang pulporel pon mesumao kapakap rapan maula. Amanay kasan kasko saya yang story ipsapal akan minan yang mimip nan momotson pros kola kapakap kira mas lay hands leader kan huwang po kay te kuya pa child mo amo kayo kasambal po yaki imi kasko saya ki religion nganan religion panu kau di sangukan buya songkan mengen saraw mengen buya ama kaip sapal kapanda chapek yang en saraw kapang gui lay hands miam title sotra atake lay hands ki aki sapal ngen saraw mimre aki kamelele tami watakatao you know mo Jesus uye ni nawang warango me pilrailta as puksaraw ya sotra tokotoke whoever mesocho kamelele toko iraila kan me kamelele imakarata pille hen sabe kapakap kira mas maula te cause wingen south on irail me kamelele may be yang chutron sarawi apucho kamelele mikak kapakap kamau Jesus tatonki kapakap kamau yala ramas eko saya nan James ria oriesa kono. Faith without action is dead. For as the body without the spirit is dead, so is faith without work is dead. Tama ko saya paluara without spirit. Paluara masotrongen saraulale paluara mela. Langan so me atami rasapay kong got. Kauno masani may rapang kangwan truko rapan mela. Rakangwan truko rastrupo budija mela and so iwe na ramasa mela chay koras mela porque that deep kodoni sampasang ni sapaiko apan so makita ipsapan anganen kodo re chay so chachon palora pan mela porque kauno ko sa yayar nin chapio nyara pang kangwan tu ko rapan mela karadara mas korusia pon sampawa susugi mela an palwar tamo irawasa ko sa yan James riya sa kuno and that palwar meso chong eno lale emela okay ni karasayang pil dueto poson meso to talk lale poson apil mela poson apil mal okay dueto may banda kamelele Jesus Jesus masani lay hands ay go to lapo yususumaw ay sukong kono uni de kiyang ay sprint ay suchokak lukuriyaw marin Jesus ay wewenanda dakachapana inday poson Jesus ay kamelele Jesus ay suchokak kiyang wiya lale guys may ban inin work me ay sa wala nga iya sa tama masani ay suchokak wiya isto asa imenda faith poson suchok kiyang wiya lale posana mela
may what ka di maki sa kuno wakas kasaya pul bam bon mesumao kapakapan mala asuma uya yap so chokak pul pa yepewe ayap ndinda me ay boson Jesus ay kamelele ngoy so lang ayap so chokak pul pa so chokak kapayata tame masani puirai kotra rail kotra aryai boson omela okay so imeng kakela kay kichel ongya scripture siluwa trin scripture ap no pukay na rise na naimalyel na naimyong puen propelling me forward puen kamakitong ya goy mawa masotra leader te sotra me ko program ave wiuya tam masano masani pokong ramas okay dama masano masani go we at trombeta tam masani minister puel pampon mesomao causa we chapel so tamin dinda pueki ay golkolong ya masanang god so delibil wasa anso Mweidohng Mahseno and we sansal then we to talk nana child Mour amen yermen au yawi roesen aramas god roeser como yongoy pantaja kiyang ipek rangkoros hallelujah kalangan ng komo siwa ko kan labalap kap nga maramos saraw kalangan kaping kiyang komo sapol mo Mahseno ang kich ni mesang ranwat kum kachang kuporo kapetam Mour koros mo yorong yay kapagap sa bangki ang komo pek kum kachang masani nan suni sakpayo isak lemao masapakong komo sa bampek yan sapol mo Mahseno kam kalangan kiyang komo pepoleng court tatakan ngayon sarawi ang kachang kuporo kapeta korusya lao kich pileo eupana ni marang kaun Jesus mo yat kaun at sangkomor kukulatra amen.